Munyina fishia pa ya moache mo akwa Badwam TV Badwam dwumade eso the radio se ne 24th December okati asefo ho ye the radio se papa pa dwumade no ye de nwom ajeje wa baba de du so no tie nsem ahodo asie o ye mai mu ne etodwa mu bi ya wo betini adehye na wani atutu egu won nsem no mekira kwantufo ewo enkokọ ye bekọ no yakohwe na afi yakohwe enyamo anso said ye womobo no ati adehye no to anasa sai na tie no ne nsem bi ena no pe ye de browser Adom TV Badwam kase a wo hwen live on Facebook/Adom TV o hwen/Adom TV na fe wakọ Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube ya Adom TV Tube kwa adomonline.com nsem we ni bebre so ewo ho midin de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie said nsem ni chiremu ankasa etie akwantufo ya wo mu free nkokọ akọ enkran ni kumase ko enkokọ new station ho no ma wo ma bobbe ewo ho wo mu nya hye ni bi mfamma nenso station master ni Adom kase edi nkomo yi ebeti bi do ma ko bi se ye ni ado afori bi so a ewo ho ma afre no mo ba se no mo kasa se o mo nya bo se kaka ka no ma meji na o mo so efi akọ so mo nya kaka ka no mo bi so mo so ba akọ mo ho na ba na o mo so ba mi o mo so ba ko mo so ba han akọ isi ye no kaka je me ti ma ga jo mo se bi anya abotare na ka ni do mo bi aka ama ne dia akọ bi dress bi na wetini akodi ni bi na se pa to yenti ye ji no da sa ni ye because I say last 2 weeks kwani ni pa cha se o se school for school pa last 2 weeks no kure ni pa papa ni pa chi fan papa ko pa chi ya mi anga sa bi stage master ma 13 years busumi we mu na fi ni pa chi fan che ya 13 years ya ni ma ni Bona bosome no amuane ye we na 24th inti Adom yama no bofo aboawura market ne wod na ni kire malamata market ho kohwe said ye dwadie no etie ni tichu e wonyam ankokọ nom ne ade ebo no ye dodo sai e na wonmo eto yama no boni akosi ajapoma nchi eto so this year the layer the nam ye dindindin anu ye 120 na soft one so ye ton 180 200 Inti wo sha afi de enkokọ no ade to na ba fom pa because press ni kwa soro na ma press market ni yellow so back 2030 ne won say ane de yellow obi ba maybe ba ku mienu na wa to but first no ba ku betima to to say 10 20 this year the yellow inti de na wo ka cha man for mo hwe osisi a bibre ya musi ya kuko ni ewe no so abro ni boa no na kwasoro na ma this year there as you get a new president that we expected that when things are good there maybe the price will come down so that the next year it will be boom for us na ha no bi person oto akoko na musiesie mu deliver ya kum wa ha ya deliver ya wa motufo wa ha oto a ya betima de abra wa bibia wo bia ye nti wo hwe nim se obi abetimi aba ha abedi akoko hu dwa ha aha dey fine because wo fie na ye ne sise pepe aha dey ye fine because dey ope bia ye ma oni baje mate masanso enya obi a obeto na akoko ye ne nso bechichi nkomo na ya sho no so agentre ma me ma akwa ba ya na ene de ne do ba ha ampa so me beto akoko na afi etwe makoko no to ne sen 80 cedis na afi we afi de almost 120 ti e kosoro afi etwe mududu ahi na otimi toye me to be 5 but ene de me buy me nu pe na mtimi toye because e kosoro ye beda wase me ye arbe kakra mpe me di de Richard Ativere me de anie nti de opete yan kuma wo me number 0249823240 ye beda wase pacho ma mi bi nso wa ha ye ne betwe nkomo ma pacho na ahe ubaye aha boko o beta akoko bacha na wenye bi atodie oh manya bi ato afi etwe moto ne sen mpacho afi etwe mi ton 100 Ghana na afi ye afi mba o mo se ne nkukọ bo ayedin nti no ye se 1.2 1 inti dudu ahi na otimitoye pacho nyame adu mito mienu
Nenti e che se akokobo akosoro. Akokobo akosoro. Enso nyame di mu ti yebedidi. Eja, pacha won se betimi no atwe nkomo kakra. Eye ibe hu se wu kum nkukọ ni bebre. Afi akokobo etesen. Akokodwedie ne etesen. This year the akokodwedie ne akosoro. Cause last year by this time na yeton akoko 80 cedis. By this year akoko 120. Nti Jano so and said uncle years am last year and then contempt but this year say that Norman boy didn't and Quanisa my Conisa wo share ha dream pa Jano from T yeah ti hoya ninja banka by this time mobile anka enya kwanse no mobekasa but this year there Uba say to choy nyeshi nti edwanu nkwaso maye yen free bronya nkomonim na yemongra yensen foforo mu na Colleges of Education Teachers Association of Ghana CETAG abontrene say wanhwa ombeko strike ni nyina ne say wo ne aban no ekontiase apan bia e wo so ye aban ne famu de no nyaade say waye nti no omo beti atua kase yi etwaso. Colleges of Education Teachers Association of Ghana, Utranity as a CETAG, Ediamane Boaba Betuja, Nasa Wonomo Echra, Omodi Omoni Mebabi Guonum, na Omati Ghana, Bain was so echia, and Amontia Sepionia Bain in another one certain Timasiana Subisine, and Yadesa Baina Yahu Bibia, Sejna Ye was see ye, Wabra. Or the emergency national council meeting share so open him aboso made there to swediono a fimpinu and a diono 9 emo na chiate nyinano nema miensa and a one more agent so the edikaino a migration to affiliate universities let us mienu yen patasike bi abana en fama womo na de to miensa no enso so ye ka abana wadi womo enam book and research allowance bia efra fimpinu na diono miensa ne mu nanko so twa ho kaidema womo na so bisine sesika ne so emmaye na so wogidia Onya ye wa ban ne mu ye twate a wote wa ban ne so wode nyina ba wiye osana abosomi wa fimpino na duonu nan ne mu no na ban na sama won sesi form isan senti ase nkrata wode won setintim ase no de ban ne ye so be ye de ma wo mu besi sambre enya de awaye ne senti saban na ahwe na hwe be opanima abosomi de to so adwasa baako afimpino na duonu nan ne mu wo mu ha onyina wan siesi amfa ma wo mu na ka no wan twia de a ene obeti aban no ntasekoko. Yet also na our win traditional council no as a free neri credit illegal mine once so a galamsey no ti won de so atoso obi bia obedu ho nchema bowra won mo ho no won wo ebedi fi said de galamsey na ye won no asefem na reho nsem no eni asa forest no ni na emoye nti ene efra ya frem no eno ane say me e kan say yasem is very simple me e kan tie media ne say ye pese gross amount ye pese Ghana man no omoti ye pese galamsey as for no omoti e free ene ye press conference ye pese ye be hu man na bia e gross asase so e wo nsuo mu e wo forest mu e wo secondary forest mu ye pese ye be hu obia. From any other you abandon all galamsey activities, all mining activities. Nekasa yemu no wasan so de ato wono mu wotumi krata ya ne set won ho kwan se otufo mogudie okromu hono mu nyina animu se won ko hu nananom ahemfo na wono wonom enye hyehyeye onam sayo so ede kokobo ama ne obi biara obebu san hyehyeye so se enya de se wode won ho ebeche wono na ya hwe so mo krata no edi mu se omunya mani na eyehia na chese yahu eba no saa ese yekọ na yahu babu omunya mani no se ense yesuo eni yekwayem na se bi omunya mani na ebeyehia na nanom ye trust na yahu together with the police appropriate quarters ese yehia na yahu se saa mani no omunya eyehia na chese ya mo kwan eno so kura no enye se bi ese yahu ye visit area no day to day na yehu se adwuma na woyɛ no emfa bɔne bi ama na yewiya ya mamu asan undertaking wo ba do adwuma na wasan undertaking se bi adwuma woyɛ ameyi enkansuo enkakwaye but mi wiye so a ese me kata so sɛnye ayi asem bɔne bi a entoye
Odiato ye Mahama amemo ya ebe enim nyame yadoma 7 January no ese project bi abenye to so ya wanwie no wohwe na wonto aso na wohwe ye de dwuma o ma hyase a ye maka circle o ma hyase o ma fi so aban foforo abe so amatika na ya say ye fly over o mo ye ho so o mo koyi na so aban na metua so a aha Omano. If you road some of the Kenyan, say, a bang banana materials about how man. Temusu say, a bambia or basubiano, near a bam for the Sacabiano, on Tiaso, not a man singing at Donape, non some tomano, non some blabu. To use a bam for Abbey, Omomadnas, Oman in Yacha, it may be a ra, a man that are not in Sacabiano, Operation Obey, because he would be a man paying for the Sakai. Ah, I'm a band by Anfan Sanka. Yawania, Mahama Baye Bebre. About for one Sanka. It's about Frabe, so said Mama. I go for the day. Why you not so much? Obama or man, Yasaku. And I bought a penny a yechra hema. Ono so dia desredia to aban ni mu se be ya eniama adesuafo sua e wo school mu no onfa cultural studies enka ho bi esan se wo yi free hono no amankoda bonesem akosoro pa. So refri ukro hina bena o yire adwoba ase ene sen wo momre ayira anya ade abenya baabi agina enti nya make a chana nanom ene Ghana aban first na ye kire culture e wo school say yen hyemu kina na say the first na yesi hono no enti sa ye na nanom betu yefo be kire esasabio ubu unsa kura kwan abefa so obebo maame mane ubu unsa kwan abefa so obesiesie wo na sa bibini bia eni ho ye jai amankra na ye de bepe nti enam so ma de bu ankasa esese nkankra bu mpanyin no na enya adwuma achese ye nya da age ne nkra ne ntene fie mamefo ye ne benkasa kane dwamtene ne de ma MPP amanyoko orof de blay eguswa wa hudwiremu e wa fia bato ye to ya MPP amanyoko no edi nkugo wo mu so wo ma nhunu kra de wo mu ye ne na edadi se nkunudie be won dia na su wi akire adane kase no etwaso for some of us to have been here, because we're beaten by the rain, and we are yet to recover fully. We can't recover fully after such unfortunate and well delivered knockout against us unexpectedly. And see, we are yet to fully recover. I believe sooner than later. We'll recover. Definitely recover. That's politics. Yeah. It's a game of politics. Back unexpected, meaning that our personally, and gender, they will be loose by this magnitude. Honestly, the first, I didn't believe that we will lose, irrespective of the challenges, hurricane of wind that coming all over the world against incumbent government because of challenges economic challenges that many of them have failed in. Because we thought that we've recovered suddenly, and that things were improving, and therefore Ghanaians will understand. But it came unexpectedly, honestly. But not just that, but the extent of the defeat, the defeat itself, and more so the number of seats we happen to have lost. To me, it's a bit mind-boggling, but that's politics for you. It teaches us some lessons. Never say never, and fight until the bone is completely rotten. See, let's live with that. Let's Adom TV Badwam kase na uguso esheno na State Interest and Governance Authority SIGA Warma Paul SIGA Entities Portal ehonto mantino eno ana de bedi won mo ejuma no ansa ode atomo na process ye ne wo say ye atumi aboa kase ekoho bi toaso. And no yejuma is to ensure say sa ye 175 entities are so no omo ye very efficient. Public sector. Nti ye ni say na ye fa
other private entities will be on my our company or branches or baby bebree, and sometimes it's difficult getting the feedback from their branches and their departments. Well, so yeah, IT team no say private entity be per se or to me link the juma all year to ne departments ne branches and also ne be to me develop bibisa among ne to me abwa na yenya information ye hear in terms say information be beba no na e be 2 years, 3 years na niam anti e idea ye team na ye ho adwuma me gidi say na abrewa yi puma kwan mu a ye to me alanche ye share functionalities no each entity via was special code or wa ehun password wo ho a obi a onye qualified and nsa enka so na me che anti eno so na ye be stress almost be protect your password ni na omoma obi a onye qualified to be on it na abaso they can ho so na say obviously say network enye adwuma e be ha adwen kakra nti eno so no ya ade ayen so ye be boa na ye o ma strengthen omo network omo Mayenye no so na Adom TV Badwam kase na ha na ye di sia seda no nkomo koso ana ne ye ntena na niam papa e wo ha ya hyehya ma wo bronya dedie yi emu ne se wonko ba bia di anya brema abusia no twen nsesi e mi nkomra na ye ba ye beto so ye betra na ye bie phone lines no na se de wudi bronya no fa he na wudi no ye de no so aka ho ye kwaba